Uyu munsi wa none isi yose yacitse igikuba ndetse inangayikishijwe n'icyorezo gishya cyitwa hantavirusi. Iki cyorezo n'ubundi nacyo kibasira imyanya y'ubuhumekero, ni icyorezo kimaze iminsi mike gitangaje ko cyageze ku mugabane w'i Burayi mu bihugu byiganjemo n'ubundi ibyo muri Aziya birimo n'Ubushinwa. Uyu munsi wa none bamwe mu baturage bo muri ako gace batangiye kumererwa nabi cyane ndetse bamwe na bamwe batangiye no kuhasiga ubuzima. Iri no mu mpamvu zatumye leta z'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi zifata ingamba zitandukanye zirimo n'ubundi kurebera hamwe ndetse no kwibumbira hamwe mu kurwanya kino cyorezo, hafatwa ingamba z'ubwirinzi zirimo n'ubundi gutangira kureba imiti cyangwa se urukingo rw'iki cyorezo, ndetse hanakorwa ingamba z'ubwirinzi n'ubundi zitandukanye. N'ubundi izo ngamba zijya gusa n'iz'icyorezo n'iz'iki cyorezo cya COVID-19. Iki cyorezo cya hantavirusi uburyo kidasanzwemo ni icyorezo cyica vuba cyane, mu gihe COVID-19 yo yabaga yagufata ukaba wabana nayo ikarindikira utanabimenya. Iyi hantavirusi yo imeze nabi cyane, aho n'ubundi gufata iyo udahawe ubutabazi bw'ibanze birangira uhasize ubuzima. Bikaba biri no mu bintu n'ubundi binateye impungenge n'ubundi, kubera yuko abaturage benshi ku isi bahangayikishijwe n'iki cyorezo. Ku isi hirya no hino ibihugu biri gufata ingamba nk'uko nabigarutseho haruguru, gusa iki cyorezo ntabwo kirabonerwa umuti n'urukingo. Kenshi na kenshi bimaze kuba amayobera muri iyi si ya none, kubera yuko icyorezo gihanurwa nyuma y'imyaka runaka itarenze n'icumi kigahita kigaragara. Ese twakwibaza tuti hari ababipanga cyangwa se hari abafite mu nyungu zabo ndetse bakaba banakora kino cyorezo mu nyungu zabo kugira ngo bacuruze? Ikibazo cyo kwibaza. Gusa ntabwo ibi birahamwa cyangwa se ngo bigire ikintu wahamya, gusa binekwa ko rwose hari abantu babikora mu nyungu zabo bwite, bakaba bakora virusi cyangwa se icyorezo runaka hanyuma bakagiteza muri rubanda, hanyuma bakanakora n'umuti ukivura kugira ngo n'ubundi bunguke amafaranga menshi atari make. Bikaba binavugwa yuko rwose ubu ari ubucuruzi bushyashya bwadutse muri isi ya none, aho nyine bakora indwara hanyuma bagakora n'umuti uyivura, hanyuma ya ndwara bakayitera mu bantu bakajya kuyivuza. Ikibabaje ndetse kinateye impungenge ni uko bamwe muri abo bantu n'ubundi birangira basize ubuzima batagiye kwivuza. N'ubundi kuri isi ya none hakaba hari nabo ubushobozi buke n'ubundi birangira batabonye amikoro yo kujya kwivuza iki cyorezo, bikarangira ubuzima bwabo bugiye mu kaga ndetse bamwe na bamwe bikarangira banasize ubuzima. Hantavirusi nubwo itaragira muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se no mu Rwanda, leta y'u Rwanda yatangaje ko igomba gukaza ingamba z'ubwirinzi, aho n'ubundi zimwe mu ngendo zo mu kirere n'ubundi zerekeza cyangwa se ziva ku mugabane wa Aziya zishobora guhagarikwa isaha ku isaha. Ni nyuma ko leta y'u Rwanda itangaje ibi, bamwe mu bacuruzi bajya kurangura ibintu mu Bushinwa ndetse n'ahantu hatandukanye hashyizweho amategeko abagenga, by'umwihariko hafatwa ingamba zo gukumira ndetse n'ubwirinzi ndetse no kudakwirakwiza kino cyorezo kabishywe n'ubwo cyaba cyagaragaye ku muntu runaka. Leta y'u Rwanda kimwe n'izindi leta z'ibihugu zirashishikariza abaturage b'ibyo bihugu kwitwararika, gukaza ingamba, kugira isuku, gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa ndetse n'ibindi bitandukanye n'ubundi byuzuyemo ingamba z'ubwirinzi bishobora no kubagirira umumaro mu kwirinda n'izindi ndwara zitandukanye. Inshuti bakunzi, mudasaba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Niba muri mushyashya hano wisanze ni kuri TF Rwanda, komeza udukurikirane umunsi ku wundi umenye amakuru n'ibiganiro byacu kugira ngo tujye tubana, no gukanda subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi, mbese amakuru yacu akugeraho mu ba mbere. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.